veliki potencijal naše zemlje. Oni koji znaju da Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije uvijek ima neku mogućnost nekih projekata koji bi mogli da budu adekvatni za te ljude, vjerovatno su do sada i uspjeli da se na neki način izbore sa poteškoćama djelovanja u svojem mjestu. S druge strane, evo prilike da se upoznamo sa detaljima, pa ko zna, možda i proširimo tu mrežu vrijednih ljudi koji zaista na najkvalitetniji mogući način stvaraju ono njihovo, naše domaće. Sa nama putem Skype-a ovog poslijepodneva Jelena Krivčević. Dobar dan, Jelena, i hvala što uvijek možete sa nama podijeliti neke lijepe teme. Dobro večer i hvala vama što nas uvijek pozovete da gostujemo u vašoj emisiji. Mi smo jučer razgovarali sa predstavnicom udruženih seoskih domaćinstava. Bila nam je gošća ovdje u studiju, gospođa Gordana, i dosta toga je podijelila sa nama. Jednim dijelom vezano i za vas, kao veliku podršku i njihovom udruženju. S obzirom na to da se nismo vidjeli do sada u 24. godini, možemo li napraviti neki osvrt na prethodnu? Šta su bili najveći uspjesi? To mi je sad teško pitanje. To mi je sad teško da izdvojim šta su najveći uspjesi, ali ono što mogu da izdvojim kao recimo najvažniju stvar koju mi planiramo da se bavimo ove godine i koja je upravo od značaja za ruralna područja i za Katune, to je napor koji planiramo da uložimo zajednički kao tim, da Katune stavimo pod međunarodnu zaštitu kod UN sistema, znači to nije UNESCO zaštita, već globalno značajni poljoprivredni sistemi, i pošto su Katuni nastali iz poljoprivrednih potreba, to je prava slika jednog starog, tradicionalnog poljoprivrednog sistema, a to se u potpunosti uklapa sa onim što su naše prethodne aktivnosti, jer smo mi zadnjih godina mnogo radili na turističkoj održivoj valorizaciji Katuna i radili sa mještanima na uspostavljanju turističke ponude, kreiranju usluga turističkih na Katunima, i jako smo srećni što smo za taj turistički proizvod Katunski putevi koji smo mi razvijali godinama unazad od 2016. do danas, uvijek evropskim sredstvima, nedavno u Španiji na Međunarodnom sajmu turizma dobili nagradu za najbolji turistički proizvod u oblasti aktivnog turizma. To nam je bio veliki, da kažem, podstrek i velika motivacija za dalji naš rad i prosto, da kažem, input koji nam kaže da smo na dobrom putu. Zaista velika informacija i velika stvar, sama nagrada. S druge strane i, ako se ne varam, diploma koja će krasiti štand Crne Gore u Madridu, a s druge strane ono što je sjajno je tekst magazina, sad nadam se da se čita Air Libre, koji ima preko 5 miliona čitalaca. To je podvig, jel da? Tako je, to bi trebalo da, to je jako čitan magazin. Trebalo bi da nam taj tekst, ne znamo još kad će da ga objave i publikuju, trebalo bi da, kako da kažem, navede ljude ka nama i ka našim Katunima, što bi bilo izuzetno značajno za naše Katunjane, pogotovo one koji pružaju turističke usluge. Mi ih iz godine u godinu imamo sve više i dalje su to mali brojevi, nije to nekakva ogromna brojka, ali se trudimo da sarađujemo sa domaćinstvima koja se turizmom bave na još uvijek tradicionalnim kolibama, uzgajaju i proizvode poljoprivredne proizvode na tradicionalan način, jer oni su pravo ogledalo naše kulture i tradicije našeg naroda. Ako uzmemo u obzir to da ta priča u stvari o Katunima, ali o Katunima kakvi oni danas jesu, dakle bez modernizacije i očuvanja onog tradicionalnog našeg, je zaista vrlo catchy, ajmo reći, za posjetioce iz inostranstva. S druge strane, tu su i ove informacije koje sada donosi popis, da je veliki broj sela, da je veliki broj prostora na sjeveru naše zemlje usamljen, odnosno opustošen odlaskom ljudi koji biraju jug ili biraju neku drugu zemlju u zamjenu za svoje korijene. Kako to komentarišate i jesu li ljudi na sjeveru dovoljno informisani o svim potencijalima u stvari koje bi mogli iskoristiti u svrhu napretka? Meni nisu bili uopšte iznenađenje ti podaci. Mi smo mnogo na terenu i gledamo to svojim očima svakoga dana u svom radu. Katuni su nam posebno ugroženi. Slušam
gospodin iz Bilog Polja šta je pričao o infrastrukturi u selima, na Katunima je to 10 puta teže i gore, jer su oni van bilo svake infrastrukture. Ako do njih dođe neki makadamski put i to je to. Sve ostalo moraju sami da se snađu i to zbilja i te tradicionalne kolibe i način života na Katunu gostu koji dođe sa strane je vrlo egzotična stvar, ostavi na njih baš onako veliki utisak jer je osjećaj vremenske mašine i zakoračite 100 godina unazad kad dođete na Katun, ali to naravno nije prijatno nekom ko na Katunu živi i provodi vrijeme, jer mlad čovjek na Katunu očekuje sve ono isto što očekuje i čovjek mlad u centru Podgorice, jeli hoće i da ima i internet i društveni život i sve ostalo što je gore veoma, veoma teško. Mi naravno ne bismo htjeli da forsiramo ljude na Katunima, nikad nam to nije bilo ni na kraj pameti, da nastave da žive u tom mjehuru, da kažem tradicionalno izolovani od svega ostalog i da se pate, da se tako izrazim, da bi nam turista bio zadovoljan. Ono što bismo mi voljeli da vidimo i čemu se nadamo i nadamo se da ćemo svi zajedno da u tom pravcu i radimo, jeste da omogućimo ljudima na Katunima pristojne uslove živote i dopunu prihoda kroz turističke aktivnosti, jer mi kroz naše iskustvo možemo da vidimo da to daje ploda. Mi već imamo nekoliko mladih ljudi i žena i momaka koji su život vezali za poljoprivredu i za Katune, koji se uspješno bave turizmom i to su neki stidljivi primjeri koji bi trebali da nam ukažu da je to put kojim treba da se ide. A i da bi se to desilo, oni moraju da imaju i napajanje solarnom energijom i inovativno riješeno pitanje, da kažem, toaleta, te sanitarne prostorije moraju da postoje ako želite da se bavite turizmom, a ne bi valjalo da tamo nešto improvizujete i narušite životnu sredinu. Znači, morali bismo svi zajedno da se pozabavimo rješavanjem takvih pitanja, jer na Katunu je to sve jako, jako teško. Ajde da se nadamo da budućnost donosi bolju situaciju i to bliska budućnost, da vidimo šta će se agrobudžetom predvidjeti za realizaciju ovih problema, odnosno rješenja, bolje rečeno. Jelena, hvala vam puno. Ja ću samo za sami kraj pomenuti meni omiljen proizvod, ajmo reći, od strane udruženja NVO sektora i svih onih koji se bave promjenama u društvu. U ovom slučaju tiče se hrane, ali zaista nečega što jeste nešto naše domaće i čini mi se za ponos svakako gorska trpeza. Koliko ste zadovoljni, koliko se koristi, koliko se o njoj priča, koliko su građani Crne Gore upoznati u stvari? Gorska trpeza je bila pun pogodak i na lokalnom, da kažem, nivou i na međunarodnom nivou. Mnogo nas je ljudi kontaktiralo, tražilo da dobije primjerak. Nama upravo počinje jedan novi projekat iz Dunavskog poziva gdje ćemo gorsku trpezu da uvrstimo u evropsku gastro rutu, pa se time nadamo da ćemo da privučemo nove ljude da probaju našu hranu. I moram da istaknem, jer to pominjem već nekoliko puta, nisam baš istakla kako treba. Svi ovi ovakvi projekti se finansiraju sredstvima Evropske unije i to vam dosta govori o tome kako ko ima sluha za određene teme koje su od značaja za naša ruralna područja. Jelena, vidimo se nekom narednom prilikom. Puno hvala na uključenju.